लिपाङको छुदी थुखे नेपालेन कोरोना संक्रमण ल्या अपुया वगदु कोरोना दुपी मनुत अपुया व थे अस्पताले वैपिन छकुलो अपोको दुसा खाताया मगा मचान जुसे वगदु सुकुराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल पाटन अस्पताल व सेक्सन अस्पताले लिपाङको छवादुने कोरोना दुपी भर्ना जुगु ल्या छकुलो अपोको धागदु अस्पताले इमर्जेन्सी निसे आईसीयू भेंटिलेटर महमुफी भर्ना जुइपिनिगु ल्याले से सिपिनिगु ल्या अपुया वोलिसे चिकित्सक तेसा कोरोना निगुगु झोया हाक्न दुदिने जाजुगु धागदु सरकार कोरोना संक्रमण अपोगु धासान निगुगु झोया है कोरोना जुगु वो सोंगुगु झो दुहावोगु औपचारिक घोषणा धासा यागु मदुनी कोरोना संक्रमण अपोगुले थथे लकडाउन वने त चिकित्सक तेसा सरकार त छातन बेगुदु उमिसा धाकथ याकना है सरकार लकडाउन मोडालिटी नाले मागुलिन ब बेगुदु